Guinée Affairage 224, votre chaîne d'actualité guinéenne et internationale. On salmine. Aussi, on salminama on hiwrama nokkala ko wontirɗon weltanama jonta ko Guinée Affairage 224 haray ko yowiti kon information international on ko fewniti kon guerre entre États-Unis et Amérique min ardanayi on e ɗi information ji arɗe ɗo hande ande noon haray minen ɗo e Guinée Affairage 224 ɗi information ji ɗi min woni junude on yiyata ɗi information ji ka télé ma ka radio ji e alyahuda en ɗum ko chaine ji France ɗin ma ɗum chaine ji Amérique ɗin ma ko yowiti ton en yiyata ɗum ɗo e ka chaine ji annasara en haray ɗi information ji ɗi min junnata on ɗo ko information ji iwɗi haray ɗum ko honto ɗum ko iwoji e chaine ji télévision ji ndin leydi agressandi Iran donc haray ko chaine ji ɓen sabu on andi fewndo ɗo guerre ji hin ɗiɗi hino woodi koni wadde wona guerre du terrain tun woodi guerre de l'information tawata hara wano chaine ji junnayɗi information ji ko woni feƴƴude kon tigi ɗin chaine ji hara hiɗi menaça donc wono kamɓe Israël hiɗon andi koɓe foruɓe e ɗum ɗon ko ɓennete comme propagande ko honɗum woni propagande kamɓe ko honɗum ko fenugol woola penale fi honɗum yo fena e hollugol hunde ko nde wona ko ɗum ɗon woni golle maɓɓe donc wano chaine ji bus no woodi fewndo ɗo tawata ɗin chaine ji ɓe piratiɗi c'est à dire ɗin chaine ji koɗi woni e koɗi duwa yaltinde kon information ji koɗi hollata kon hara ɗum yaltata hara ko propagande yaltata e chaine ji ɗin donc no woodi systéme ji no guerdete min hendo ɗin information ji fewndiɗi tawa ko ɗin woni gongaji min ƴetta ɗin information ji min waɗa e juuɗe moɗon Guinée Affairage 224 haray noon komin wiyata on koyo on jento chaine ji ɗin ka ka réseaux sociaux ji yowiti ko menen ma yowiti e chaine ji goo hino toon ka réseaux sociaux ji ko ɗin ɗon woni ko jentete c'est les chaînes alyahuda ɗin on hendutako toon si wona propagande on hendutako toon si wona penale ko ɓe jokki hiɓe gerude no ɓe liɓira e dina kan no ɓe liɓira fi aduna on tawata koye woni juuɗe maɓɓe ɓe huwa ko ɓe faala sabu haray jamma on hino andi ko honɗum woni programme maɓɓe haray noon hande information on ko min woni arde ko mi arana on ɗon information on ko honɗum hande woni ko ñalli selon information ji komin hendi kon force navale corps gardien de la révolution islamique Iran on haray e memuno ngal on navire ɗon andi navire militaire américain on porte avion maɓɓe on Abraham Lincoln haray ɓe memuno on ɗon hande ɗum ɗon ɗon on yata ha yi on ɗum ɗin information ji ɓe hollata ɗin abada ka chaine ji maɓɓe on ɓe hollata ɗin abada ka chaine ji wano alyahuda en ma annasara en kono haray ɗum ɗon ko laawi ko kamɓe e gardien de la révolution on woodi ko waɗi communiqué on e nder ɗum ɗon kadi woodi source ji iranien affaire muɗi ɓe waɗi hande kadi frappe ji bus ɓe bugino hande dagaje bus ɗum e leydi Israël ndin e ɗe leyɗe takko maɓɓe joɗɗinɓe base militaire américain kam maɓɓe ɗon ɓe ɗinɗon kadi ɓe bugino toon moƴƴa noon e wano région inete ɗon Beersheba aray ɓe memuno ɗin partie ji ɗon kay haray noon kadi si feƴƴi ɗon min hollita on hande kadi iranien ɓe bus kadi e mooɓino hande ɓe mooɓino fi occasion journée international inteɗo on Quds ɗum ko honɗum woni on journée ko fi manifestagol chaque hitande ɓe holla soutien maɓɓe e yimɓe Palestine ɓen wonɓe ɓen palestinien ɓen wonde hiɓe souteni Palestine hiɓe wondi e Palestine ɗum haray ko yaltugol manifesto holla mettu ɓernde wonande ko États-Unis e Israël woni waɗude ka région e ko ɓe woni wadde jama on Palestine ɗon yi ɗum e nder duuɓi buyi joni e nder noon sen daari ɗum e nder Iran ka région ton haray min on men nanali min yi aali hakkude ɗo fof waɗuɓe wano ɗi manifestation ji hollugol mettu ɓernde soutena e Palestine e hoore o agression Israël ko woni waɗude e maɓɓe haray ɗum ko
ɓe iranien ɓe dariti woni wallitade Iran e hinole hiwana kamɓe tun woni ɗon julɓe hakkude ɗon on en ƴetti Arabie Saoudi, sen ƴetti Égypte, sen ƴetti Maroc, sen ƴetti Irak, sen ƴetti Bahrain, sen ƴetti ɓen wonɓe hakkude ɗon fop haray ɗen andi en ala yiide ɗum ɗo. Ɗum ɗon noon haray ko honɗum wiyete ko ɗum ɗon woni haray jikku julɗo ko wi'a bambu e gaño ma on contre julɗo ɗimmo ma on ka haray ko ya bambu julɗo ɗimmo ma on contre gaño ma kefero haray ɗum ɗon min posani on question ɗon ko yon répondu mo ka commentaire ji haray meɗen en tori Allah yo Allah wallu Iran yo Allah hokkuɓe polgal e ogere e nder on manifestation noon ko daroton seede haray ɓe américain ɓe Israël ko propagande ji ɓe woni waɗude ɓe bugino bombo e manifestant ɓe ɓen e hino image ji ɗin ɗi image ji ɗimen hollata on ɗi ko haray ko image ji tawata minen tigi nde meɗen hollaɗi meɗen huuli haray wata ɓe kupu e ɗi scène ji amen sabu ɗi image ji ɓe hollata ɗi ka chaine ji maɓɓe o tiniɗo yimɓe ko won manifestade no yaltino hollude mottu ɓernde kamɓe leyɗe innuɗe kamɓe koɓe leyɗe droit koɓe leyɗe saria koɓe leyɗe yurmede yurmeteɓe ko ɗum ɓe woni e hollide hiɓe woni hara wona ɗum ɓe woni ndaare ɗo golle maɓɓe on hiɓe bugi bombo yimɓe yaltuɓe hino manifestade mottu ɓernde sabu bone koɓe woni e waɗude kon fiyo ɗum accu kamɓe ko ɗo ɓe wawi bugagol e bombe je maɓɓe ɗen hiɓe wi'a hiɓe bugade bombu e yimɓe bombe haray ɗo holli ko homɓe woni bombe ɓen haray ɗo holli sabu wona hollugol ngol jama on darata ko woni kon e tawi noon goɗɗo a jokki fenade a wuuri e fenade ñande goo gonga kan yaltitay eyyi si ɗum ɗon feƴƴi haray si ɗum ɗon feƴƴi kamɓe Iran kadi ɓe bugino dagaje bus ka territoire Israël ton e haray noon eɗen andi kadi o événement ɗo tawtuno hankin événement mumen holluno wonde Detroit d'Ormuz on kamɓe Iran ɓe suspandi rewgol e makko kala bateau iwuɗo reway ɗon ma ɗum fortifie rewgol haray kala ko wotigui heeɓi haray o ɗaɓɓo en yi wonde mbodoji koɓe bugino e bomje e ɗen navire ji commercial ji force noɗe fi feƴƴugol tawata ɓen ɗon ɓe memunoɓe donc haray ɗum ɗon kadi andintingol e nden toɓɓere ɗon hanki ko nono nini on noon fewdo ɗo ko fewndi kon haray autorité américain e Israël haray ɓe confirmali ɗi information ji ɗo kamɓe ɓe confirmali ɗi information ji ɗo ko yowiɗi kon wonde e ɗiɗi min holli on ɗo fof kamɓe ɓe confirmali ɗin ɓe confirmata ɗin kadi sabu wona ko ɓe faalete yo jama on yi'u kon ko jama on sikku hino woni kon ko yoɓe hollu jama on penare ɗen ɓe holla ɗum ka télévision ji maɓɓe ɓe gindina ɓe holla yimɓe ɓen kono haray ko wiyete kon yo Allah yo gonga waw fenade min salmini on min hiwri kon fof si tawi i information ji Guinée Affairage 224 komin yahata min ɗaɓɓita min jaaha min jango min waɗade juuɗe moɗon hino wela on hiɗon yiiɗi ɗum ɗo haray yon hollu men e ka commentaire ji wonde haray hiɗon yiiɗi information ji amen ɗin haray kadi ko yon encourage ron men partage ugol information ji ɗin partage on like on ɗi toujours abonne ɗon kadi ka chaîne fi information ji ɗi min arata hendagol min waɗa juuɗe moɗon ɗin assalamu aleykum haray min salmini on